to me. Karibu. Na tutaita hao ambao walipata classe d'affermissement, alafu tuwachapie makofi. Watoto wetu wa kwanza ambao wamepita mbele walipata formation namna gani ya kupasha habari njema, na tangu le 23 novembre 2025 mpaka le 15 janvier walieffectue 4 descentes sur terrain, yaani mara 4 walienda ndani ya shamba ili ya kupasha habari njema. 725 personnes walisikia habari njema kupitia watoto wetu hawa. 414 personnes walipokea Bwana Yesu kuwa Mwokozi na mkombozi wa maisha yao. 189 personnes tayari walikuwa wameshapokea Bwana Yesu Kristo. 122 personnes walikatala. Alafu inamaanisha tuendelee kuombea hao watu ambao walikatala ili wapate ile habari njema. Na 124 personnes tayari wameshakupokea Bwana Yesu Kristo, alafu walisema wanapenda wapate affermissement ili waendelee kuimarishwa ndani ya imani yao. Alafu tutakuwa na témoignage kidogo ya watoto wetu. Jambo kanisa la Bwana. Mie témoignage yangu katika hii formation ilinifundisha maleson za mingi, na leson yenye nilipenda sana ni leson la Bible. Ndio hivi viko hapa kwa mapapie, wanaandika vitabu vyote vya Bible, na Ancien Testament iko caractérisé na loi, Nouveau Testament iko caractérisé na grâce. Na Ancien Testament ilikuwa écrit en hébreu, Nouveau Testament ilikuwa écrit en grec. Na hapa sasa Jésus alikuwa j'exprime mwarameen. Hapa kuko malivre za mubiblia, tutanja kwa Ancien Testament. Ancien Testament tuko na 5 livres Pentateuque. Kuko Genèse, Exode, Lévitique, Nombre na Deutéronome. Ndo malivre Pentateuque za Ancien Testament. Na zengine livre hapa kuko malivre historique. Mange malivre ni muko ma histoire. Ndo Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, Esdras, Néhémie na Esther. Kufata tuko na 5 livres poétiques. Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste na Cantique des Cantiques. Na tuko na 5 livres principaux prophétiques. Kuko Esaïe na Jérémie, Lamentation na Ezekiel na Daniel. Na huku kuko zengine 12 livres petits prophètes. Kuko Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachi. Na hapa kuko ingine nani ya Nouveau Testament, ingine papier. Kuko malivre za Nouveau Testament. Kuko 4 livres évangéliques. Hizi Matthieu, Marc, Luc, Jean. Na hii livre moya iko historique ni Actes des Apôtres. Na
hapa kuko sasa ma 13 epitre de Paul, malivre ziliandikiwa na Paul. Kuko Romain, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite na Filemon. Na tuko na zengine 8 epitres généraux, njo hizi hapa. Kuko Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude. Na le seul livre prophétique ya mu Nouveau Testament ni Actes des Apôtres. Wazazi na watoto nawasihi kusoma Biblia ili mpate habari za Mungu, na Biblia itawarendre sage na kuwaeclairer les yeux. Asante. Alafu mtoto wetu amesema yote, na hiyo maneno ambayo amesema, kuna walimu ambao waliwafundisha, ndio maana tunawaita nao hapa mbele, walimu wa evangelisation. Karibu walimu wetu. Wala tuwachapie makofi kwa utukufu wa Mungu. Asante. Alafu tutapata bref témoignage mtoto wetu wa Jambo wazazi. Mie mwi formation tulianza na lesson nibariki ni sai walisema juu ya historia yangu mie peke. Juu balituambia aseme juu zamani bazazi walikuwa na tutuma tunakatala sama tunafaa zambi, sama tunafaa venye Mungu hapendi. Kisha wakatuambia aseme juu tu crois en Dieu, il faut kukua na soma Biblia na kukua na muomba. Juu kaa tumuombe hatutaweza. Juu na Matthieu 4 wanasema aseme Shetani alikiatante na Mungu. Mungu juu alikuwa naomba na kusoma Biblia, akafukuza shetani na shetani akaendaka juu ya kusoma Biblia na kumomba. Wazazi naomba kufundishe watoto wenu kusoma Biblia na kuomba. Hata kama watoto wanasema mimi siwezi kuomba, ni kuwafundisha hata nyote lepea kiezo sie. Matongo Ramazani Andre Kabila Sia Vulirwa Grâce Paluku Makisela Emmanuel Kavu Mwira Jessica Mbicha Malimutoto Destin Kabuyana Kamate Gabriel Kambale Kafente Israel Yakimwa Kenda Kenda Kambale Sibatakane Clovis Mohindo Mambo Léon Dieudonné Masika Bahani Jasmine Kabila wa Mtana wa Juliane Kahindo Pamuleke Laurentine Kavuo Kandeke Leticia Kavira Josaphat Lina Soki Shavia Pray Kambale Kamate Gladness Kanyere Ngunguvira Jela Masika Kahehero Angelina Kavuo Sulemani Linda Kirenge Ariel Bumbele Kamura Victoire
the quiet place I'll speak truth. I will show you things you've never known. Great and hidden, I'll make them known. Call to me, and I will answer you. Open your heart, I'll carry you through. I will tell you wonders yet unseen, mysteries deep, and things that have been. Come and see. Call to me. You don't have to walk alone. There is more than you have known. I'm the voice that leads you on. Come, beloved, just hold on. Cry life Petag levavka, esaodka. Agid lekhani v'lo shelo ra'ita, sodot amukim min ha'avar bora'ei. Cry light, call to me, and I will answer you. For salvation is my name, Yeshua. Yeshua. Call to me, and I will answer you. In the quiet place, I'll speak truth. I will show you things you've never known. Great and hidden, I make them known. Jeremiah 33:3. Call to me, and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known. Call to me, and I will answer you. Open your heart, I'll carry you through. I will tell you wonders yet unseen, mysteries deep, and things that have been. Come and see. Call to me. You don't have to walk alone. There is more than you have known. I'm the voice that leads you on. Come, beloved, just hold on. Cry like Petag levavka,
סעודך אגיד לך נבלות שלא ראית סודות עמוקים מן העבר בוא יורה cry like call to me. mbalimbali, lakini tumeweza kuisha. Tulikuwa na watoto, kila mtu na karakta yake, lakini kwa mwisho wote wamemaliza na tumeona wote liko na kapasite zao ya pai wenye viko chini wote, atuka tuliona ndio Mungu anawachilize kazi yake. Ile ni benediction yangu. Mezosi niko na témoignage ya kabambi yenye inahusu watoto wamemaliza hii formation. Pendant formation peut-être kule kumwanzo sawa ambao walikuwa wanaanza, lakini wanaenda kwanza msemene ya leso, wengine walibakia ferme na tunaona kapasite zao wanaziprouve, examen wakaliweza aussi, na malgré âge yao wengine walijitahidi kukuwa présent kwa activité zote zilizopangwa. En tout cas ile naishukuru. Alors tunataka kabisa wengine uko na témoignage juu ya mtoto juu ya hiki kundi ama benediction fulani ni madhara kwa kose. Alors, benediction yangu nikaona d'abord nikaanza pale kwa encouragement juu ya walimu wa watoto. Nina waencourager kwa kiske kuangalia watoto haiko chose facile. Mais mon parcours yenye nimefanya nao kwa mtoto mwenyewe nimekuwa naye huko kabisa, evolution iko anaanza kupatia malesozi mwezi moja huko evenement fulani yenye haifika mnyumba bila kuemboze usie mama ya priere. Vraiment ile ni kitu cha kushukuria sana. Na ingine unajua vitu nasema wasi wazazi naomba tusukuma watoto kwenye karibu na Mungu. Wakati wanapata hii maleson ni vitu vingi vitawasaidia kwa utara. Alors vraiment nawashukuru na kuraje sana kuia tabremele niko mfano ya watoto wetu. Na sisi watoto wametoka kutuambia kanisani tusichoke kuwaleta na kuwaombea, na hata kama mtoto anaweza jiongozee tando na mtuma tena na katala. Mimi nashukuru kwa wale wenyewe tunakutana nao njiani, tutampatia kitabu unamwelekeza tena unamleta kujiko wengine wa kumshauria. Mimi nashukuru wale watoto katikati yenu. Mungu awabariki na awawezeshe, na nyewe nyinyi mnawaongoza tena tushawaletea hapo. Mungu awabariki. Tunashukuru sana walimu kuangalia watoto, tukachona changement sana. Mtoto alikuwa na comportement kama nikisikia ameasha shangwe sana. Na bara ile ashaiwa kuomba. Ashaiwa kila mwenye kila mtu anaweza kuwa na yeye mjumbe, unakuta anaombea chakula, anaisema Mungu nisaidia dadangu, Mungu iko naomba hiki. Tunafurahi sana kabisa kuona mtoto msiki iko na Yesu na sia anapitia na maombi. Atuka Mungu ashukuriwe. Na mimi kwangu ni shukrani kwanza kwa mwalimu na kwa watoto vile wenyewe wenzangu siko wanasema kwani kweli kuraji yenu na njoo inapatia watoto nao kuraji. Tu mwalimu naye akizofika mtoto naye atafika. Kama na mimi nimesema kwanza kwa mwalimu wasina watoto tu nao wanapenda michezo sana. Mimi mtoto kabisa kusema atavumilia kitu programu iko nafuata yanze mwanzo mpaka mwisho nao vile vile wa remercier sana. Malao kwa Mungu mwenye anawezesha hivi yote, namshukuru sana. Mimi nashukuru tena pia la papa sasa tulikuwa tena mgrand sali hapa Majengo, tena ni juu ya hawa watoto. Alors mimi nashukuru zaidi juu ya evolution ya hii programu. Biske mungezofika hatungekuwa tena hapa kwa hii duru. Alors mimi naomba Mungu aendelee vile vile kuwaongezea ujuzi na nguvu na afya vile vile siku nyingine tena tufike
tufike kuselebrate tena lingine pamoja na Mungu. Watoto wetu, Mungu aendelee kuwapa muda ya kuweza kusoma neno la Mungu ambayo ni msingi wa imani yetu. Mimi ni mzazi wa Do Mamboleo. Asante. Voilà, haleluya. Kisha tutasema juu ya nini? Tunawashofere na tunawakakamatie. Alors tutashofere, tukakamate. Kisha twende tena. Voilà. Alafu tumeka shofe na tumekakamata juu ya wazazi yetu. Juu bako natuongoza njia ya nani? Ya Mungu. Kuko mtu mmoja Samuel, si mnamjua? Bazazi yake walimuongozaka na ngali mdogo munjia ya Mungu. Na ile kumuongoza munjia ya Mungu, Mungu akamuitilize kuisama mkazi yake na mkazi ya taifa yake. Na kuko mwingine mwenye hakupataka ile neema ya kuongozewa mkazi ya Mungu na ngali mtoto. Alianza pata kofi ya Mungu. Akaanza tumikia Mungu. Mnamjua? Jina yake nani mama? Nani? Jina yake Saul. Paul. Simuona Paul. Alikuwaka hakupataka ile neema mko nayo ya kwanza tumikia Mungu na ngali mtoto. Biblia inasema mwangaza ilitoka mbinguni ikampiga mumacho. Bakutafiria Biblia wanasema ilikuwa njo kofi ya Mungu. Na Biblia inasema ni mwangaza. Na juu ya ile machozi ikaanza wanatoka saa yote. Mungu, lakini Mungu atatuitiliza kana nguvu kukazi yake na kukazi ya taifa juu tumemjua na tungali watoto. Et donc nina wa encourager muendelee kutumikia Mungu. Si wametuhubiri hapa? Aisikie kuna bichwa mbili. Si ni mtoto sashi. Voilà, tuendelee mwele mazoezi ya kutumikia Mungu, benye wanaimbaka tuimbie Mungu, benye wanafaka ushemasi, tufe ushemasi. Donc, kila kazi ya Mungu amekuita umutumikie. Ya evangelisation ni maisha yetu ya kila siku. Simona hata tulikuwa napita barabara. Si tulikuwa na evangelize. Kupita tu watu wakatuona. Donc, na maisha yetu iko evangelisation. Simona kisi wanatutemwanye ase tuko watoto wazuri, tuendelee mwa ile ritme ya watoto wazuri. Porque fasho wote wenye watatuona, kila mtu atusogelee na tumpatie bonne nouvelle na Mungu atakuwa glorifie maisha yetu. Donc courage na kazi ya Mungu, courage utii wazazi na Mungu atatubariki. Amen. Nitaweza kusema mbio namna jinsi tunaweza kutumika. Amisante mujitayarishe vilivyo. Hii formation tunashukuru Mungu taketi. Tunashukuru Mungu kuona gisi ameweza kutupatia neema ya kuanza formation na tayari tumemaliza siku ya leo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Alafu kwa mwaka huu tulipata neema ya kuwa na aina mbili za formation. Yaani ya kwanza ilikuwa ni formation ya evangelisation explosive ama niveau 1 na ya pili ni evangelisation kwa mtindo wa maimarisho. Alafu ndugu zangu hawa walifuata formation ya niveau 2. Alafu kwa neema ya Mungu tukapata opportunité ya kupata vitabu toka bureau ya evangelisation explosive, vikakontribue positivement kwa maimarisho yao ambavyo viko intitulé Club de Découverte. Nitasi mwalimu Abdiase kuonyesha ile vitabu yenye uko nayo mbili ambao tuliweza kuvisoma pamoja na watoto. Yaani kile kia kwanza ni kitabu ya mtoto, kile kia pili ambacho nakionyesha ni kitabu ya mwalimu, na hiki kingine ni vitendo ambavyo tunarudi navyo nyumbani kama vile ambavyo Christophe alivionyesha kwenye kanisa. Asante mwalimu, Mungu akubariki. Tumepata neema ya kumaliza. Alafu tulianzaka tukiwa watoto 18, alafu wale ambao wamemaliza wamekuwa 15 ama 15. Jina la Bwana libarikiwe. Kuhusu niveau 1 tulipata neema ya kuanza formation le 23
le 20 juillet 2025, le 20 juillet 2025, na wamepata neema ya kufuata somo 12 ambazo zinasema juu ya mbingu, zambi, Mungu, Kristo, imani, jibu na namna gani mtu anaweza kupasha injili. Kwa mfano, unafika mahali fulani unataka pasha injili, utaanza namna gani? Tumeweza kuwafundisha maswali ambao wanayauliza na maswali ambao sio muhimu kuuliza, kama vile, je, una uhakika ya kwamba utakuwa na Mungu mbinguni siku moja? Alafu unapopata majibu kwa swali ile inakusaidia. Jambo la pili ni kusema sasa, kama Mungu angelikuuliza kwa nini nikuruhusu ingie katika mbingu yangu, unaweza kumjibu nini? Alafu kwa jumla tulipata neema ya kuevangelizia watu 725. Alafu wale walioamini Yesu Kristo walikuwa 414. Tunaweza chapia Yesu mikono. Na wale ambao tayari tulikutana washaka recevoir Jésus kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao walikuwa 189, na wengine wote tuzidi kuwaombea Mungu awasaidie. Amen. Alafu kwenye niveau 1 tunashukuru Mungu kuona walimu hawa wawili watashimama tukishangilia. Ni wale ndio waliweza kufundisha watoto wetu wa niveau 1. Kunakuwa Kahasa Adasa Apolino, naweza pepea mkutano. Asante Katungu Amizante, Kasereka Muesi Arsene, hatuko pamoja naye, sijui kama amefika. Asante. Na mwalimu Jediael toka biro alifanyaka somo ya kwanza, na kwa mwisho waliofundisha ni Katsongo Merite. Jina la Bwana libarikiwe. Alafu kuhusu hii formation tulipata neema ya kuwa na wafacilitateur watatu. Wa kwanza ni Cecile Mwenge, anaweza kushimama ajiunge na ndugu zangu hawa. Asante sana tukishangilia. Wa pili ni Supreme, anaweza shimama pia ajiunge na walimu hawa. Mwalimu Supreme ametoka kidogo, asante. Watatu ni Kamate Gladness, anaweza shimama. Gladness très bien, unaweza jiunga. Mtajiuliza kwa nini yeye anasoma huku na tena anakuwa katika hii formation. Kwa neema ya Mungu iko najiandaa naye kuwa mwalimu. Haleluya, asante sana. Alafu ili tuweze kutembea mbio mbio, nitaweza kumsi Jessica, utaweza tena kushimama mbio mbio, unajiunga na watu hawa. Andre Ramazani, Gabriel Kamate, Grace Siavu Lirwa, Israel Joanna, Destin, Benediction na Emmanuel. Wazazi wa watoto hawa washimame tukishangilia Mungu, Alafu hii ndio inipe opportunity imetuko nayo. Ni hii tu. Kila mtoto aenda shimame kwenye mzazi wake, tujue wazazi wa wapi walifika na wa wapi hawakufika. Voilà, tunashukuru sana, tunashukuru. Je, tunaweza kuwashangilia watu hawa? Asante. Mungu awabariki kabisa. Asante sana, tukae na Mungu atubariki. Na ndugu zangu, turudi kwa nafasi zetu. Alafu walimu waliofundisha, kunakuwa mwalimu Katsongo Merite, jina la Bwana libarikiwe. Kunakuwa mwalimu Songo Christelle, sijui kama tuko pamoja naye. Hayafika bado, ni yeye ndio presidente wa groupe Alpha Evangeliste Messager. Alafu kulikuwa pia na Papa Berki Kasongo Kasereka, anaweza kushimama tukishangilia Mungu kwa utukufu wa Mungu. Asante na Mungu awabariki. Kuhusu hii formation ya pili, tulipata pia neema ya kuwa na wafacilitateur ambao waliweza kusaidia ili kazi hii iwezekane. Elvine Lukambo, sijui yuko miongoni mwetu, pengine ametoka kidogo. Kuna pia Abdias Sivanzire, mwalimu Abdias Sivanzire ataweza kushimama mbio. Asante na Mungu awabariki. Alafu kwetu Katoi tumepata neema kuwa na walimu wa mripuko uinjilisti, walimu wa messager, alafu kwa domeni mbalimbali. Miongoni mwao mna mwalimu Gladys Kobinali atashimama. Kuna Happy Lumo, kuna kuwa Muima Chance na Tongo
volonté. Asante, utakaa na Mungu akubariki. Ndani ya hii formation yetu tumepata neema kuwa na wale ambao wanahusika na mambo ya media. Tunaona kama video kunakuwa watu wawili, kunakuwa Elize Bwana Kawa, sijui amefika. Asante, tunaweza kushangilia Mungu kwa utukufu wa Mungu. Alafu na wa pili ni Emmanuel Kasongo, tunaona kisi kunatumika, jina la Bwana libariki. Victoire Arielo Linda, Angelina Diela, Lina Prei, Leticia, Laurentine, Jasmine, Glade, Nese na Juliana. Asante sana. Kama mzazi iko hapa, uende shimama kwenye mzazi, tuone wazazi wangapi waliweza kufika. Aha. Asante wazazi wenye wiko walikuwa na wanashindikiza wale. Asante, tunashukuru, tunashukuru, tunashukuru. Na ni okazio ya kukamata picha na wazazi, ni kitu kizuri sana. Asante sana, tunashukuru. Alafu kwa jumla sote tuko na furaha kubwa ya kuweza kuwa pamoja nanyi wazazi wetu, na asante kwa kuwavalisha ndugu zetu vizuri kabisa, wamevaa teni nzuri. Jina la Bwana libarikiwe na Mungu atubariki. Amen. Nitawasihi kuweza kukaa kwa utukufu wa Mungu na Mungu atubariki. Amina. Verkika Tsongo inakuwa mmoja wa walimu wa Ecodim katika paroisse yetu ya CBK Katoi. Inakuwa pia mmoja wa walimu ambao wanaakadri watoto hawa katika injili na maendeleo. Alafu wakati waliniambia niweze kupata historike kidogo, namna gani tulianza na namna gani sasa kwa leo tunafikia hapa, nikaona ya kwamba ni vya mingi sana. Kuona ya kwamba muda ilishapita kabisa, niliona nipate tu synthèse de synthèse. Haleluya. Nimesema kwamba mimi ni Verkika Tsongo na nitawaelezea kwa kifupi namna gani grupe yetu hii ilianza. Ninajua bamoya humu hatuzoe sema hii matière wakati wote tunafundisha kwa sababu muda inakuwa kidogo, lakini tulishwazire leo tuweze kuizungumzia. Ilikuwa mwaka 2014-2015 wakati tulipata nafasi kwa kufanya formation hii ya evangelisation explosive, wakati ministère ya ilianza kufanya formation kwa ajili ya maparoisse na surtout walimu wa Ecodim. Kwa mwaka ile mimi nimekuwa nimemaliza masomo, nimepata diplome, alafu nilikuwa niko na wakati, nilikuwa niko na temps libre ya kuweza kujifunza. Alafu kwa ile periode directrice Mama Esther Luko ndio mwenye alikuwa directrice wa Ecodim. Alors na mimi niko mwalimu seulement, akatutuma ku formation. Mie pamoja na mwingine mwalimu ambaye aliitwa Alima. Wakati alitutuma mu formation, tukaenda fata ile formation kama walimu wa walimu wa ba enfant evangeliste. Wakati tulirudia kutoka mu formation na tumepata vitabu, wakasema tuanze formation hii kwa ajili ya watoto. Alafu mimi nikaanza hapa ku CBK Katoi pamoja na mwalimu Alima, na nikaanza hapa ku Kijiji Central, tukakabulana viziji. Mwalimu Alima akabakia kwenye Kijiji Loa, akaanza huko formation, na mimi nikaanza hapa Central formation pamoja na watoto. Mimi leo ninashukuru Mungu sana, en fait hii historique iko témoignage. Mimi ninashukuru Mungu sana kwa sababu watoto ambao nilianzia hapo formation ndio walimu wa sasa na walimu shujaa. Haleluya, mtaweza kuwadécouvrir. Miongoni mwao ikakuwa première promotion. Leo tuko ku 14e promotion. Na ile première promotion mlikuwa mwalimu Merit. Anaweza kusimama. Kwa ile première promotion mlikuwa mwalimu Gladys. Na anaweza kusimama. Kwa ile première promotion mlikuwa wengine ambao mnapaswa kuwajua na liko très kwa mkia Mungu kwa MJC. Unakuwa leo vice president. Watoto wa Mama Kasangani mnawafamia vizuri. Paul na Pierre alikuwa mwa ile promotion, na Eric Ambali naye alikuwa mwa ile promotion, pamoja na wengine wadada ambao
pour le moment banakuwa walimu wa elimu. Haleluya, tunaweza kuikata. Ninasema ile juu ya nini? Kwa sababu watoto hawa ambao tunawafundisha tunajua ya kwamba Mungu yuko anafanya kitu ndani mwao, na Mungu anaweza kusaidia kwamba hawa watoto ambao tunawafundisha non seulement jo kanisa ya leo, wanakuwa pia waongozi wa kanisa ya kesho. Alafu tuliendelea na formation, nikafanya premiere promotion, nikafanya deuxième promotion, na hawa ile deuxième promotion wakanisaidia kwa ba leader d'équipe kwa ajili ya kuangalia wengine biko wanatumika namna gani. Mwalimu Merite ameweza kupresenter hapa watoto wenyewe, wamesema no, hapa kama mnawaona tunawapresenter hapa ni kwa sababu biko wanatayarishwa kwa walimu. Nikisema ni ba leader d'équipe kwanza, lakini siku zenyewe zinakuya hawa watakuwa kama na sisi. Amen. Troisième promotion, mimi nikakuwa directeur wa Minenfant. Alors sikupata tena wakati ya mingi kujikonsentre ku class. Alors ile troisième promotion mwenye akaigere ni mwalimu ambaye wanaita Ines Kasanani. Unaweza kumfamia naye mpaka promotion ya kwanza. Alafu akafanya troisième promotion, akaweza kufundisha watoto, na mimi niko ninamsogeza tu polepole pamoja na Merite na Gladys na wengine, tukamfuatilia, tukafasilite, tukakuwa kama wafacilitateur ama wa leader d'équipe ya watoto ambao alikuwa iko anafundisha. Na leo tunaweza kujisifia kazi kubwa na kumsifu Mungu kwa ajili ya hiyo, kwa sababu watoto ambao wamekuwa forme wamepita MVE tumewaangalia kwamba wiko wanafanya kazi. Alafu baada ya ile kazi mu 2019-2020, alafu mwalimu Merite akakamata relève, na niye ndiye Mungu alitia ndani mwake ushujaa. Haleluya. Alafu akaendelesha zingine mapromotion, promotion 4, 5, 6, 7, 8, 9, na siye wengine na tuko tuna participer comme ba leader d'équipe, na miongoni mwetu tukaangalia wale ambao wanakuwa na maatu kama walimu, tukawatuma ku formation baende kujifunza pia wakuwe walimu ba evangelisation kwa ajili ya watoto. Ni pale ndipo tunaweza kuona mwalimu Cecile ambaye yuko pale fanya hivi, nao wakaenda tukawatuma wakaenda fata formation. Tunaona mwalimu Abias na yuko pale anaweza fanya hivi, alors pamoja na walimu wengine. Alafu tukaendelea kufanya kazi mu mwaka wa 2020-2021, tukaendelea tena kufanya kazi na tukatia watoto fasi moja na kuwafundisha neno la Mungu, ma descente sur terrain pamoja, tunawafundisha neno la Mungu, tunawafuatilia. Alafu katika periode ile mu 2013 kulikuwa kikundi yengine yenye post ilikuwa imeaccueillir ambao wanaita wa messager. Haleluya. Alafu ile kikundi ya wa messager nayo ilikuwa na iko hapa kwenye paroisse yetu, lakini na inautilize comme méthode. Donc normalement haiko comme kikundi, mais iko méthode d'évangélisation. Alafu kikundi ile tukaianza hapa kwetu, na gisi deja mwane 2017-2018 tulikuwa tunafanya maformation, tuna accéléré maformation pamoja na watoto hawa ambao tulikuwa tunawaforme na kuwafuatilia. Tukaona mbona tuko tunaforme watoto wengi, baada ya formation banaenda. Nasema hapa kuko shida. Nasema tusibakie seulement kuwaforme, lakini tuwa retenir na kuendelea kuwa affermir. Alafu kwa namna ile ikafananishwa kama kikundi kingine ambacho kimeanza kwenye ekotimi. Pourtant nako kikundi kingine ambacho kinaitwa wa messager. Lakini sasa tulichunguza mzuri tukakutana lakini mission ni moja, kwa ajili ya kutangaza injili. Ba messager banatangaza injili na pia nayo inatangaza injili na wanakuwa forme. Tukasema kitu gani kenye kinatutofautisha? Tukakutana ku niveau ya messager kenye kinatutofautisha tu ni kwamba hao wanaingiza pia somo za maendeleo, za development. Tukasema no, mwinjilisti pia baada ya kufundisha neno anahitajika pia kujiendelesha katika aspect zote za maisha yake. Alafu mwaka yenyewe ilipita ya
2024 tukaanza kusema namna gani tunaweza sasa kutia hao watoto pamoja ili tuweze kuzungumzia Injili na tuweze pia kuzungumzia development. Namna gani tunaweza kuwafundisha pia makazi za mikono na tuko tunawaelekeza pia katika Injili. Ni vile ndio Mungu anapenda tuweze kutumika. Haleluya. Alafu depuis 2024 tukaanza tia kwanza walimu. Fin 2024 tukaanza tia walimu kwanza pamoja wenyewe walikuwa biko attaché kwa evangelisation explosive ambao ni methode ya evangelisation. Tukatia na walimu wa messager. Curieusement mie tu nilikuwa mwalimu wa messager. Tena niko tu mwalimu wa EEU. Alafu tukasema no, tuweze peut-être kupatia nafasi moja na tuweze kuwaelekeza. Tutumike ku development na tuweze kutumika ku evangelisation. Watoto waweze kutumika kwa yale mambo mawili ili wajiendeleshe kimwili pia na kiroho. Alafu ile ndio wanaita evangelisation iko holistique. Inatouche tout l'homme et tout homme. Tukasema no, hii ni decision nzuri ambayo tunaweza kukamata. Alafu walimu tukaanza kuwatia pamoja na watoto tukaanza pia kuwatia pamoja, hata kama haikuwa fasili, ili tuweze kuwarainire wote fasi moja. Na kwa sasa depuis 2025 fin 2025 tukaanza fata kusomo pamoja. Tukasema donc somo zenye zinatokea kule kwa messager za mingi sana ni juu ya affermissement. Na baada ya evangelisation, wakati tuna evangeliser hao watoto tunawaita pia kwa affermissement, ifo wanakomana kiroho. Kasema tufanye 2 classes. Klase ya kwanza watoto wakuwe nafata formation, na klase ya pili watoto wakuwe nafata somo za development. Lakini sama descente sur terrain, wakati ya evangelisation tunaenda ba evangeliser watoto bote. Alors ni kwa ile namna ndio tulitumika depuis 2024 mpaka tena 2025 na mpaka kwa leo 2026. Ndio maana tulisema hapana, ifukume tuelezee wazazi wetu pia na watoto aka ka historique kenye kanaweza kutusaidia kuelewa zaidi na kusema inawezekana ya kwamba tuweze pia kusoma somo za development, tuweze kusoma somo za evangelisation na tuendelee vizuri. Ni kwa ile namna ndio tuliambiana pamoja na walimu kumbe tunaweza kutia watoto fasi moja na kuwakomunike kwamba klase ya kwanza ni ya wale ambao wanapenda wapate formation avec outil ama méthode ya evangelisation explosive ama EE. Klase ya pili tuweze kutia masomo za affermissement zenye zinakuwa na module moja, na module hii moja inakuwa na parti 3. Alafu watoto hawa ambao wamefanya club de découverte wamefata parti ya kwanza ya ile module mu klase ya pili ambayo ya affermissement. Alafu wataendelesha somo zingine zenye zinahusu development na maisha ya kibinafsi. Watoto wakomae na wanajua kumbe ninaweza kutumika pia kwa maisha yangu mwenyewe na niko tumika juu ya evangelisation na kujitafutia hata kitu kidogo development na entrepreneuria. Ni kwa ile namna ndio tulisema tuwaelezee kwa hii dakika fupi ya kwamba siku ambazo zinaendelea tutaanza fundisha watoto somo za deuxième partie na troisième partie ya module yetu na maformation zitaendelea hivyo. Ndio maana tuliweza pia kuretouche tenue yetu na kusema no. Directeur akasema no. Dans ces conditions sisi kama watoto na walimu tutaforme groupe moja ambayo tunaita groupe d'enfants évangélistes messagers. Ni kusema sisi ambao tuko wa evangeliste, Mungu ametia ndani mwetu message kubwa ya kuleta matumaini, message kubwa ya kuleta pia maendeleo. Hata Paulo mwenyewe wakati alikuwa anafanya evangelisation alikuwa akisuka tena hema. Haleluya. Ni kusema kwa sasa hao watoto tutawafundisha mafundisho ama somo za kuendelea kujenga imani yao, wakomale kiroho, na tutaongeza somo zingine za development. Ni kusema wanaweza kufanya mazoezi mu entrepreneuria na waweze kujitegemea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watoto. Njoo ile historia. Kusema vision kwenye tuko tunaenda njoo kule. Tunapenda mission ambayo tutaweza kufanya ikuwe integral. Iguse maisha yetu ya kiroho, tuweze kukomaa kiroho, pia kiuchumi tuweze kukomaa, na tuko tunabadilika na kubadilisha maendeleo ambayo inaonekana katika jamaa zetu, katika kanisa na katika maisha yetu binafsi.
alafu hapo nimesema na Mungu atubariki. Nous félicitons aussi nos enseignants, Mwalimu Merita, Mwalimu Amisant et Mwalimu Adassa qui nous ont accompagnés pendant toute la promotion. Et nous remercions aussi l'Église de nous avoir soutenus pendant toute la promotion que Dieu les Asante kwa uongozi, wazazi, asante kwa uvumilivu na kila mtu amepita hapa, hakika Mungu awabariki. Amen. Tuliandaa maji kidogo kwa ajili yetu sisi sote, alafu imeenda twaliwa, inataka kuya haiko mbali, tushikutane tuko stable. Mezo si wazazi, tunajua gisi mko na kazi nyingi za kufanya, lakini tu kuheshimisha, kutembea na shie mubarabara, kukuwa na shie 6:30, wakati na matumia ma message yangu walimu wengine mnajibia. Shie maombi yetu ni kusema Mungu awabariki sana. Amen. Watoto wote wenye viko mtachapie mikono wazazi. Wazazi wetu ile inatoka kuo. Hatuna cha kuwapatia, mimi tunasema Mungu awabariki tena zaidi na zaidi. Tuendake nao. Ni gharama. Usishangaleke tunakuambia tunaenda Bukavu, tunaenda wapi? Jihakikishia kwamba tumeenda na wao. Amen. Alafu katika formation tumepata neema kushiriki na walimu wa zingine makanisa wiko hapa. Si vile? Nao tuweze kuwashimamisha, waweze kushimama na watasogea hapa mbele, tukishangilia kukushukuru. Amen. Asante sana. Amen. Asante. Tunashukuru kabisa. To me, and I will answer you. In the quiet place, I'll speak truth. I will show you things you've never known. Great and hidden, I'll make them known. Call to me, and I will answer you. Open your heart, I'll carry you through. I will tell you wonders yet unseen, mysteries deep and things. Come and see. Mungu awabariki. Hawa laurea wetu waliomaliza formation, Mungu awabariki na wazidishie zaidi. Lakini mtoto ndio kunaleta fujo basi. Mtoto naomba tunamsindikiza kila siku. Tuseme anamaliza formation inaishia pale, lakini endelee kushiriki pamoja na wengine, iko kitu ya maana sana. Nilifanya nabo exercise moja kama juzi, nikawaambia nani mwata na evangelize leo. Ilikuwa mercredi magharibi, wote wakasema wana evangelize. Hapo niko na mbuji yuko timide, nikamkamata. Njoo mwenye kumbe sasa na niko na maneno ya mimi. Kama Mungu awabariki wazazi wao mlisikiza watoto wa periode yote, na wale watoto Mungu aendelee kuwabariki. Tunashukuru sana kwa walimu ambao wanafanya ile kazi. Iko kazi ya kabambi. Na Mungu aendelee kuwa na wabariki. Espero que tunani promotion nyingine nao itaanja. Hivi tuendelee kusukuma na wale watoto wengine nao wakuye. Na jina la Bwana litabarikiwa. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Shukuru Mungu. Mungu baba yetu, tunasema asante sababu uko pamoja na sisi. Tulipoanza programu yetu tangu asubuhi kanisani, tunaingia hapa, tunaendelea kukualika na kuomba mkono wako wa baraka na ushindi wetu yetu. Wale ambao wamemaliza formation wapatie muda mzuri ya kuweza kuendelea kutumikisha ile formation yao, na tunawaombea ukingo wa nguvu, magonjwa yasikutane nao, wakuwe washindi juu ya washindi, na waendelee kufanya kazi yao sawa sawa ile ambayo Mungu anakusudia kwao.
na utabarikiwa milele yote. Bariki wazazi wao ambao wanawashughulikia kwa ajili ya chakula ya mili yao, kwa ajili ya elimu, masomo. Mungu wapatie mafuta za masomo na ubariki kazi ya mikono yao, wanaoendelea kubarikiwa sababu uko Mungu wa kuita na kuitika. Tunaamini utaendelea kutenda. Ili kwa sababu ya hiyo mahitaji yote ambao wazazi wanakuwa nayo kwa ajili ya watoto hawa na kwa ajili ya familia zao, Bwana uende uzikumbuke. Jure ya leo uwafanye kuwa baraka na uendelee kuwajibu kwa makusudi yako yote na kwa ajili ya mahitaji yao yote. Mungu uwakumbuke na uwajibie. Uko Bwana wa mabwana na mfalme wa utukufu. Tunaamini hakika ya kwamba watakapoondoka hapa utaondoka pamoja nao na utafikisha makao na salama yako. Libarikiwe jina lako, tunaomba na kushukuru kwa nguvu na uwezo wa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Voilà, Papa Beriki unasema nini? Atuka leo njo leo tunabariki Mungu wetu kuona kwamba vraiment aujourd'hui tumeweza kumaliza 14e promotion ya formation ya watoto wetu en evangelisation. Iko jambo ya kabambi sana. Donc hii kikundi yetu ya groupe d'enfants évangélistes messagers CBK Katoi, bapara wametuepate sana. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. En tout cas bapara wametuepate na tumeona namna gani wameweza kujimobiliser kuaccompagner watoto yao. Ça c'est sûr. Une période de formation depuis presque 2 mois pour tunafuatilia watoto benye balimaliza club de découverte qui est une première partie ya module yenye tutaexploiter pamoja na watoto. Voilà. Na wale watoto bengine benye walianza il y a plus de 3 mois. Bazazi biko bana ba accompagner. En tout cas bazazi ba kanisa ya CBK Katoi tunawashukuru sana. Aussi Papa Beriki iko na ile roho ya kufuatilia watoto na kubahimiza kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya evangelisation. Voilà constat. En fait na ingine constat au niveau ya viongozi. Exactement. Il y a CBK Katoi. Badi impliqué mon opération jusqu'au point que nikajiuliza c'est quoi. Ah oui. Mais ça se vient papa. Tout à fait. Mon cher, non seulement le pasteur, les anciens de l'église, pamoja na directeur wa Minenfants na walimu wote tout autour walishaimpliqué. Mais tunakiangalia aussi kazi yenye fanfare yale walifanya. Non, c'est l'évangélisation tout fait. Na kuaccompagner watoto ambao walikuwa certifié, kuwapatia nafasi yao. C'était vraiment bien. Vraiment. En tout cas, atujue kama tuseme nini. Lui c'est le formateur Beriki Katsongo. Moi il formé, niko première promotion. Exactement. Je me rappelle en 2014-2015. Et voilà, vous avez pris la relève. Et vous êtes devenu vraiment figureux, le Dieu de force. Il est en train de vous donner sa force. Mpaka leo ukaendeleza zingine ma promotion jusqu'à 14e bloc. 14e promotion. Le Seigneur est grand. En tout cas franchement, si tu l'ambia nini bapara ubangana retenir batoto kwa nyumba zao. En fait, bapara bebangana ba retenir kule. Unaweza tu kuambia basi reve. Promotion nyingine wakati itaanza, bakiintegrer batoto. Kwa sababu tutawafuatilia non seulement sur le plan ya evangelisation, tunapenda tutoucher mission intégrale. Et kusema tu évangéliser de façon holistique. Tout l'homme et tout homme. Tutavaye kwanza kwa watoto na tuwaoneshe namna gani wanaweza pia kufanya kazi ya maendeleo. Non seulement l'évangélisation, nous sommes deuxième partie, na troisième partie, il y a module à formation et tout. Si ba enfant évangéliste messager CBK Katoi, il t'a intégré les éléments autres. Développement, évangélisation, mission intégrale, développement personnel, communautaire. Alors wazazi musibaki na watoto de la même manière que mnawafuatilia nyumbani, mfuatilie pia na huko kanisa. Alafu bazazi balete batoto bakwe former, ni bale batoto njo wenyewe batatureleve pia kesho. Batoto njo kanisa ya leo na waongozi wa kesho. Oui.
wale watoto wa Mungu muwalete huku wafundishwe. Ndio. Amen. Atuka tunasema merci beaucoup media. Merci kwa kila mtu malichi impliqué kwa hii grande activité ya siku ya leo. Franchement, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wazazi mufuate hizi video zetu kwa YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. Wandugu wapenzi, muendelee kutufuata. Wazazi msisahau kujiabone kwa page zetu. You don't have to walk alone. There is more.